murakoze cyane twabashimira ku mwanya muduhaye w'ikiganiro irage ry'u Rwanda, irage na bene irage bo bene Imana kandi twebwe bene imigisha. Rero twatangira wenda twibwira abantu badukurikiye abo tugiye kuganira n'abantu twahera kuri wowe musaza. Yewe nitwa Mushabizi, Yego. izina y'abazungu rero ni Yohani Mariya Vianney. Yego. Nkabambukira hano ku mukingo kingiye u Rwanda. Kingiye u Rwanda. Nkaho ndi n'umushabizi washize ubwo wasenshidi ikajya ku rugamba muheto ntwara n'umurongo nawe ukuyemo batanaze mubanga n'impambara mvoye ndakorora numvise kuhinda nk'icyumba intugu nzongera nk'umurego mukanze igitutu yiruka amasigamana ati mvuye n'inkubikubita n'ubukana ya rukaraga ndekore udasuzugurwa ndi mu nzu rw'amabuka n'impanzi y'urugamba. Nkaba ndi mushabizi wasembeba yasagatwa burinda byuma yakabeba kabizoza byabiradukwa byaminyagwa ahubwo bakaba bataramye cyane. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'undi musaza nawe kaze rwose ay'u Rwanda yego igihe kizungu ay'u Rwanda n'Inyarwanda cya gihanga ay'u Rwanda ntako risa ikivugo cy'ay'u Rwanda nticyabura uko ibindi manzi baratani nk'ubiti ubwo bigana mu kingo ugomba guhagumira urwego nkabugendera abantu urukaturu kunira kubona ngira zugiye mu Rwasabahise goma narabukiye ku mukingo ngaha nayo kutubira mukingo kingiye u Rwanda. Ariko se tuhitseho tukiri no ubundi kubera iki mukingo waje ahahinga ryari yatangiye ari imikingo ingahe mu Rwanda? Mukingo watangiye ari y'intanga yari yagiye urugero. Yego. Ubwo ko niyo mwami yatemberaga yaraza bakagukira hano ku mukingo hari n'iriba ryitwaga rya Mutara. Iryo rya Mutara rero kandi yanywaga amazi uretse ibyo byari hirya no hino hari. Yego. Utahita ku mukingo nyine kingiye ari naho yanaruhukira. Hari aho bihurira se no kurinda igihugu kubita ku mukingo kingiye u Rwanda. Yego. Niho habereye inama bajya kugira ngo babure igihugu yewe cyabo. Yego. Yabereye ku mukingo. Ntago ari nyuma y'uko Bugesera Burundi Gisaka biteye u Rwanda noneho bazana gutangira kurinda inkiko z'igihugu. Yego. Wahabereye inama umukingo niho yabereye umukingo wa mbere ujyaho. Murakoze turabigarukaho cyane kandi turi kumwe n'undi mubyeyi nawe rwose watangira. Nitwa Mukagasana, izina ry'ibizungu ni Donatira. Yego. Nkaba narashatse ku mukingo hano ku Kigoma. Ndi umukecuru w'umuhanzi. Yego. Ndi umuhanga ariko ni umukecuru wihangiye imirimo guteza imbere. Murakoze cyane. Muri ubwo buhanzi se yarya ababyeyi bo ntabwo bivugaga ariko ngo numvise Sophie avuga ati bagira imyato seruka rwose muri iyo myato. Yewe ndi umuhanzi wihangiye imirimo nk'umugore wo mu cyaro umuteza imbere kandi umuhanzi gakondo. Tunyurizeho gatoya dutangirane n'abadukurikiye. Gutangira mbabwire igihozo cy'umugore wa Rudahigwa amaze gutanga. Yego. Kunda nguhoze Rozariya Gicanda mukobwa mwiza nk'ubu yaguye nkugushe neza. Kunda nguhoze Rozariya Gicanda Rudahigwa mukwende nk'ubitoye imanzi yabaye intwari mu Banyarwanda. Kunda nguhoze Rozariya Gicanda yaciye akarengane no gutonesha ca n'uburetwa mu Banyarwanda. Kunda nguhoze Rozariya Gicanda mubitoye imanza jya gutabara yasize asezeye ku Banyarwanda. Kunda nguhoze Rozariya Gicanda mubitoye imanzi yatanze adatinya
nka Yezu Kristu hajya ku musaraba. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, yabwiye Bujeni w'umuderevu, shyiramo lisansi wongeze vitensi, dutahe i Burundi ngiye ntagaruka. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, yageze i Burundi asanga abazungu bamwakirana ubwuzu ndetse n'urugwiro. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, bamuha wisike mu kirahure, maze arayisoma arayicurura, inkubito y'imanzi igena u Rwanda. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, inkuru mbi yahise itaha mu Rwanda, umugogo we ntiwaraye i Burundi. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, umugogo we bawuzanye mu Rwanda, hariya i Nyanza no mu Rukari. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, bamutabarije mu Rukari, ihorere mwana warezwe neza. Nkunda nguhoze Rozariya Gicanda, nkunda nguhoze Rozariya Gicanda. akomeze kuruhukira mu mahoro Inyange muhorakeye, akaba kandi umwamikazi wanyu mu Rwanda rwagize. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31, tubibutsa ko aho hari nyuma y'uko Nkubito y'Imanzi atabarukiye i Burundi, nibyo? None wa gatatu. Yego. Ndahigwa mu Kwende. Nyuma y'imyaka igera kuri 58 94 nyuma y'imyaka 40 igera kuri 45 nawe bamutsinda i Butare. Baruhukire mu mahoro. Nawe bamusingiye mu Rwanda. Umurage wabo ntufite kwibagirana.